Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose mu mpande enye z'isi. Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Abana ba Jay Polly babonye umuterankunga uzabishyurira mpaka barangije amashuri abanza. Mukomeze mubishyigikiremo kandi mukore subscribe Imana ibahe umugisha. Abana babiri umuraperi Jay Polly yapfuye asize babonye abaterankunga biyemeje kubishyurira kugeza barangije amashuri abanza. Mu kiganiro haye igihe dukesha iyi nkuru Uwera Jean Maurice mukuru wa Jay Polly yagize ati inkuru nziza nabamenyesha nuko hari abagira neza biyemeje kwishyura amashuri abana ba Jay Polly kugeza bose barangije amashuri abanza. Amafaranga yose araba yamaze kwishyurwa mu minsi mike. Icyakora nubwo yatangaje ko abagira neza bemeye kwishyurira aba bana ba Jay Polly amashuri abanza ntabwo yigeze avuga amazina yabo. Yagize ati ni abantu badakunda kugaragara mu itangazamakuru ntabwo ari byiza ko nabavuga. Abana babiri uyu muraperi yasize bishyura igihe cyari gisigaye ngo barangize amashuri abanza, mu gihe mu muhango wo gukurikira iyo nabwo Uwera Jean Maurice mukuru wa Jay Polly yari yatangaje ko inkunga yakusanyijwe n'abakunzi ba Jay Polly yishyuye umwaka umwe w'amashuri. Yakomeje avuga ko nubwo bishyuye umwaka wose ariko bifuza ko buri wese yakomeza kuba hafi y'umuryango wa nyakwigendera bityo abana be ntibazigere babura uburezi. Jay Polly yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa 2 Nzeri 2021 afite imyaka 33 nyuma yo kunywa ibintu byavanzwe n'uwo bari bafunganywe nk'uko inzego zishinzwe umutekano zabitangaje. Jay Polly kandi yamenyekanye mu ndirimbo nka Ndacyariho, Akanyarira jisho, Ku musenyi, Mu gihirahiro, Rusumbanzika, Marayika, Umusaraba Joshua, Ikosora, Umwami uganje n'izindi. Indi nkuru itugezeho nonaha ngo nuko nta munyeshuri uzemererwa kwiga muri kaminuza adakingiwe COVID-19. Kuwa 23 Nzeri 2021 Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'inama y'igihugu y'amashuri makuru na kaminuza HEP bagiranye inama n'ubuyobozi bwa kaminuza zitandukanye yanzura ko umunyeshuri cyangwa umukozi muri kaminuza utarakinga urukingo na rumwe rwa COVID-19 atemerewe kwinjira muri kaminuza guhera kuri uyu wa mbere tariki 27 Nzeri 2021. Kuwa gatanu tariki 24 Nzeri 2021 mu butumwa bwakwirakwije kuri WhatsApp kaminuza yigenga ya Kigali Iyerika yamenyesheje abanyeshuri bayigamo n'abakozi bayo ko ntawe uzemererwa kwinjira adakingiwe COVID-19. Mu mpera z'iki cyumweru kaminuza y'u Rwanda kandi UR na Mount Kenya University ishami rya Kigali basohoye itangazo risaba abanyeshuri n'abakozi kwikingiza COVID-19 kugira ngo bemererwe kwinjira. Umunyeshuri asabwa kugaragaza nibura ko yamaze gufata dozi ya mbere y'urukingo rwa COVID-19. Itangazo rya kaminuza ya Mount Kenya rivuga ko nta serivisi n'imwe umunyeshuri n'umukozi utarakingiwe COVID-19 yemerewe muri iyi kaminuza guhera kuri uyu wa mbere tariki 27 Nzeri 2021. Ntabwo byoroshye iyi COVID ni ukwikingiza kugira ngo abanyeshuri n'abakozi babashe kwemererwa kwinjira muri izi kaminuza. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora munadukoresha ku zindi nshuti zanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda.